I po svima ljudi, dobrodošli u jedan video. Danas smo, kao što vidite, u Antarktici i nastavljamo serijal od SCP Task Force-a. I ovo se ne uključuje kao isti jedan. Da, znači... Ovo je najteža misija. Mogu ja početi? Ljuda. Znači, ovo je ona igrica koju smo kao radili oni čuvari u SCP tvrtki, tako da ovo je kao nastavak i kroz sljedećih par dana će biti video i ovo. Znači, prva i druga misija, ovo je druga, pa za neki dan treća i tako dalje. Zanima igrica se zove SCP Task Force. Da. Ja sam Icarus 40, Lacey je Icarus 7. Icarus 07. Da. Opa. Helikopter. Hepakopter. Novi helikopter, ljudi. Pogledajte. I ljudi, da vam kažem, ovo mi prije nismo snimali, ali smo prije igrali. Znamo što se događa, ali smo isto zaboravili jer nismo dugo igrali. Da, nismo igrali godinu dana. Dobro, ja sam nedavno igrao, prešao sam ja cijelu igricu. Vidjeli smo kao trailer sam danas na YouTube, pa smo odlučili kao, ajde da igramo i to. Pa, evo, privukli smo se. Ali zabavno. Da, ima puno kontenta što se nama sviđa makar. I vama, pošto ima evo nas. Dobro, sad find this facility. Ok, moramo naći kao bazu. Malo mi je poznat ovaj kao rudnik. Ja sam prije znao cijeli put ovog rudnika. Da, mi smo ovo prije ljudi doslovno no life, ali ok, ovdje nije. Ne ti, ja sam, brate, ovo no life. Ja sam ljudi znao cijeli put gdje se nalazi. Da, lik je znao svaki pokret. Ali sad više ne znamo, tako da, GG. Sad više ne znamo. Možda... Evo te, healthy, ok. Imam si pisali da te kažem. Kak da ga? 2. Wow. Jel ima... Ne, a dobro, Aki šta imamo ovaj rifle, tako da to bi trebalo biti dovoljno. Tu idemo vamo. Čekaj, prati me. Sada idemo lijevo. Ovo je dosta za desno. Evo ga. Ja mislim da idemo što je ovo? Neki ko... To je nešto nuklearno. Ma ne znam. Da, u biti. Dobro, F. Budi spreman. Shit. Ubi ga? Dead? Pazi. Dobro. Ja ću koristiti pištolj za ovaj prvi dio. Da, to je najbolje. Mislim da smo i to prvo radili. Aha, eno ga. Da, ubio sam ga. Ako nađemo ovo box... Šta je ovdje? Čekaj, a ne možemo otvoriti. Šta je ovdje? Ovo možemo? Ne, čekaj, mislim... Ne može se... Čekaj. Ljudi malo su jači nego što smo mislili. Ali okej, pazi, mislim... Pazi, tu je. Dead? A tu je. Evo, koristiš pištolj? Da, koristim, neću da trošim ne. Brate, ovdje je neko lava. Lava? What the f... Šta je ovo, Minecraft? Da, iz Minecrafta. Ali, ovdje ih ima previše. Pazi. Ubio sam jednog. Ovdje ja sam moram healat. Dead. Ili možeš ti? Čekaj. Ovdje iza ovoga, kad ga učaš i hitaš ih. A ne, samo čuo. Ok, evo ga. Ok, ljudi, evo, malo je duže potrebalo, ali... Aha, ja mislim ovo ammo box. Ne, čekaj, tu. Ne, ništa. Nema nikog. Control room. Pazi, tu vjerovo. Aha, opa, treba neki. Čekaj, pazi. Ono, stand back. Ovdje sa leđa mu dolazimo. Pazi, čekaj. Kako se dobro napravila ovu? Dropali su kanister, da. Čekaj, ajmo, headshot, da. Opa, full blocks. Insurgent zone, control. I sad, čekaj. Mi smo skroz zaboravili. Čekaj. Ne moramo ovdje. Čekaj, da drum. Čekaj, trebamo... Lift, to. Ok, idemo dalje. Otvorili? Shit! Ovdje moga mi sad i to vegan. Da, ovdje rifle mora radit.
A dobro i da padnemo i onak se možemo revivat. Jesam ja inject? Čekaj. Slightly injured. Ja se moram healat, pazi. Nemoj sam. Ok, nema nikog. A koji kaže jednostavno mi to ko trebao, ja ću ga ubiti na licu mjesta. Ikarus 7. Dobro, sad ti kao govoriš. Znači sad moramo ovog Mogamo njega eskortat do gore. Daj, čekaj. Bić. Tu su. Šta je bilo? Tu su. Ok, jako izazno. Aj, valjda uspijemo. Ok, idemo dalje. Malo mi laga igrice. Ja sam sigio. A nema veze jak ti laga. O, brate, teleportao se ovdje. Dobro, dead. Ok. Gdje si ti? Ovdje lijevo su. Aha. Oga. Pazi, ima ih još puno. Kako nisi dead, alo? Šta? Kako nije... Aha. A da. Znači on mene može pucat, a ja njeg ne mogu, pa evo. O, brate, nemoj to. Čekaj. Stopaj ga, mora. Dobro, imam još metaka za pištolj. Ok, sad možemo u armory. Desno su ti. Aha, pazi. Ubio sam. Čekaj. Tak. Treba C4, dobio sam, uzeo sam Treba nam mamu C4. Čekaj, uzmi za ovu pušku. Uzmi za sve, brate, metaka. I sad moramo to glavno. Pazi. Ali ja ću potrošiti sav heal. Oh my god. Ne. Dobro, ja mislim... Jesi napoga, brate. Zašto on mene mora, brate? Čekaj, stop. Stopaj, konju. Ne može, ja ga mogu se. A dobro, pogledaj iza njega. Ok, šta? Dobro, idemo dalje, ljudi. Baš mi se sviđa što je puno akcije. I sad moramo izaći opet. Ajde, dođi, kidu, ali šta? Ovdje moramo. Idemo u kantinu, ili? Kantin. Oh, shit. Ne, brate, čovjek me zagovio. Ima ih baš puno. A imam još jedan heal samo. Tako da ako me nokaju, Lace morat ćeš me rezat. Ti još 5. Ja imam još 5. A da ti si uzeo onaj za extra health kao. Podižemo se. A dobro isto da. Morate na koliko mi se trese screen. Ja ništa ne vidim. Aj, makni se kidu. Wow. Možda je bolje da me ubiju pa da me rezaš. Šta misliš? Da, please me rezaj. To. Sad fino idemo u akciju. To lis, majstore. Majstore žena. Zajedno se. Okay. Umri, brate. Još ovaj sam. To je to. Dead. Oha, pazi, ima još. Da. Čekaj, nisam revoltu. Ja se moram killat. Full box. Dobro, idemo. Jel sad možemo? Ja mislim da moramo eksplodati ove tave. Aha, da, moramo. Čekaj. Place for... Evo ga. to. Bježi. Ja njega ne vidim, brate. Ne. Mislim da ćeš me opet trebat. Umri, idi. Kako čudno zvuči. Alo, kidare. Ajde. To visko. Ja sam puno injured. Ja trebam koristiti gun, zašto ja koristim pištolj? Ajde, brate, koliko oni healtha imaju? A 1.500.000. Još dvoje. Fuck. Healaj se. Probaj. Nemam, brate. Nemam metaka za ništa. Imam malo. Ajde. Toliko šika skrivi. Ljudi, sad smo u problemu malom. Ako ja umrem. A ti mene ne možeš, nemam više metaka. Sad... Ja mislim da je upazi jednog. Aha, to si ti. Aj, probat ću ga. Mra? Aktivira si jednog još.
Koliko je? 1. Gašao sam, brate. To je to, bravo. Sad idemo. Još valjda. jedan samo. Još jedan? Pa gdje? Eto ga, a ne, samo mi trebao da se detonira. Beži. To je to, ubio sam ga. Ok, sad smo clear. Jedva. Mission status, da vidimo. Completed. Ljudi, ako vam se svidio video... Final score 99,92. Bra, ali nismo mogli za... Ne, zašto? Ako ste uživali u video, bacite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav.